Muraho neza ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mwana natwe uyu munsi ku wundi mwe mudukurikira 5 kuri 5. Ndagushimiye ufite umwanya wakaduha like, ukaduha comment, ukaduha share. Nukuri ni ibintu bikomeye cyane ubu uri kudutera inkunga kandi Imana igumugisha. Wowe wakoze subscribe ndagushimiye cyane, nawe utarayikora ndagushishikariza kuyikora. Numara kuyikora kandi kunzogera kugira ngo igihe cyose dushyize video nshyashya ujye tubona notification ihamo video uyire mu ba mbere. Nkuko mubizi ngenda mugize ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, amakuru agezweho, inkuru z'urukundo yabizirangira ndetse n'iz'uruhererekane ndetse n'ibindi byinshi cyane by'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubushize twarebeye hamwe agaciro pasiporo y'u Rwanda ifite bitewe nuko umuturage w'u Rwanda ashobora kwinjira mu bihugu 63 atatse visa. Pasiporo y'u Rwanda iri ku mwanya wa 19 muri Afrika ndetse n'umwanya 77 ku isi muri pasiporo zikomeye, kubera yuko pasiporo y'u Rwanda iri kugenda yiyongera mu gaciro, aho umuturage w'u Rwanda ufite pasiporo y'u Rwanda kugeza ubu ashobora kwinjira mu bihugu 63 atatswe visa. Icyegeranyo cyakozwe na Henry Passport Index kigaragaza ko pasiporo zirutana, nicyo cyabyemeje cyakozwe hagendeye ku makuru gikesha ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe ingendo. Kuva mu mwaka wa 2006 Henry ikora iki cyegeranyo, icyo mu gihembwe cya 4 cy'umwaka cyakozwe harebwa ku mbogamizi isi yahuye nazo ubwo yibasirwaga n'icyorezo cya COVID-19. Kigaragaza ko umuntu ufite pasiporo y'Ubuyapani na Singapore ari utunze pasiporo ikomeye ku isi kuko ashobora kwinjira mu bihugu 192 atatswe visa. Kuri ubu ngubu umunyarwanda ufite pasiporo y'u Rwanda ashobora kwinjira mu bihugu 63 atatswe visa. Tugiye kurebera hamwe ibihugu umunyarwanda ufite pasiporo y'u Rwanda ashobora kuba yakinjiramo atatswe visa cyangwa se akaba yayihabwa agezeyo. Muri Aziya ashobora kwemererwa kwinjira mu bihugu 3 gusa adasabye visa, ari byo Philippine, Singapore ndetse na Indonesia. Muri Amerika y'Epfo ho ni igihugu kimwe gusa, muri Equateur gusa, mu gihe Amerika ya ruguru nta na kimwe. Muri Afrika ho harimo ibihugu 14 ashobora kwinjiramo atatswe visa. Ibyo bihugu hakaba harimo Angola, Benin, Uburundi, Repubulika ya Centrafrique, DRC, Gambia, Kenya ndetse na Seychelles, ibirwa bya Maurice ndetse na Senegal, Tanzania na Uganda. Ku rundi ruhande guverinoma y'u Rwanda yiyemeje gufungurira amarembo abanyamahanga ku buryo bwihariye buzayifasha kwagura ubukerarugendo, ishoramari no kugera ku ntego yo kwinjiza amadolari asaga miliyoni 50 buri mwaka aturutse kuri gahunda yo kwakira ibiganiro, inama mpuzamahanga n'ibikorwa bitandukanye. Muri Werurwe 2022 u Rwanda rwafashe umwanzuro w'ivanwaho ry'ikiguzi cya visa ku baturage bo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika yunze ubumwe, ariyo bita African Union. Abo mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza aribo Commonwealth, n'abo mu bihugu bihuriye ku rurimi rw'igifaransa aribo Francophone, hagamijwe korohereza abanyamahanga kugana u Rwanda. Ngira ngo mwabyumvishe ibihugu umuturage w'u Rwanda kugeza ubu ngubu ufite pasiporo y'u Rwanda ashobora kuba yakinjiramo atatswe visa. Twabonye ko muri Afrika y'Epfo ari igihugu kimwe umuntu ashobora kuba yakinjiramo atatswe visa, ni muri Equateur. Ndetse muri Afrika ho twabonye ko ari ibihugu 14 harimo Benin, harimo Angola, Burundi, Centrafrique, DRC, Kenya, Senegal, Tanzania, Uganda, Seychelles. Ndetse twanabonye yuko hari ni mu bihugu bya Aziya ashobora kwinjiramo atatswe visa harimo Philippine, Singapore ndetse na Indonesia.
Ibi ni ibihugu byose umuturage w'u Rwanda ufite pasiporo y'u Rwanda ashobora kuba yakinjiramo atatswe visa. Ndabashimiye mwebwe mwabonye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi, usharinge, ukore comment, ukore like kandi ntiwibagirwe gukora subscribe.